Busua asem asifie. Meka kire mu say Yvone Nelson say book yo de ba ya oto no di say I'm not Yvone Nelson no. Shatta Wale etua sika. Ema no troye e de Sarkodie din e be shemu no ko a medical call ye e goto book no ba ko 1 billion no Sarkodie entrance. Sarkodie minim Sarkodie no o de be enwom. Ene Sarkodie drop enwom ama Shatta Wale ene e kan say Yvone Nelson abusua wo yem be hyew. Ya Sarkodie na nsam mu hyehyɛ mu sa. Sarkodie pa kire say Yvone Nelson agasa no oye street girl. Hey, nti nyinsa na ofa aye no no wangaso nkonko yi guo. Ba Yvone Nelson na force no say wo kwa wa ko yegu because Satan no nim Sarkodie benya bright future say. And then na Sarkodie say nya sa future no. Ana okoye ekokache Shatta Wale na Shatta Wale therefore one Shatta Wale no gi bibia mu a na abufu aba. Shatta Wale ede na wo je Sarkodie man one day song Shatta Wale wantimi anda. Shatta the Wale betie nwuma Sarkodie agba wo this song kra wonim ye. Na Yvone Nelson afei na betensem afei na wudwane kana de smai Ghana tiefo yam so fa dwempan aka enkrata wukin kon aka fufokin aka be man fa na yirenim enya fom aka mitua na omote Mr No Pressure with me chair pressure be de fa wo abuso na sa fra Mr International Man ye kasa kire biase no na bi mu so kasa kire elmo na mfon ko a samu amako tie nwum na ba motie semu a sabi ewo nwum num that means say ye pe obi pa putu blame e da mana Yvone Nelson ye pe obi blame no kese pa Yvone Nelson Ghana for man ne bebre omunya din kakra na sabi okofa yefunu a okofa nyinsan a omso bekipi eso okoro ye de okoko yigu Yvone Nelson una di kan de ho ba yo una di kan de ho ba ye unu se Sarkodie te awale ase e na opepre wo ho e ma Shatta the Wale therefore e da dawo na Shatta Wale se na ka so kopa Yvone Nelson tonga na tu na ka kopa Yvone Nelson tonga na tu na Yvone Nelson amfiu na se Yvone Nelson amfiu no e na da no bribe no se opuso gu Sarkodie ni mu ase wo Shatta Wale na opuso gu Sarkodie ni mu ase e na da Yvone Nelson se woni Sarkodie bibi da o meka no no so ba olongo springe o de heye e no we de wa kan mate because e maybe atwam kra no Sarkodie ka se me Yvone Nelson kra no me ntro book na mfanye de promote ye nyina na se na sabi Sarkodie nim se sa book no we na Yvone Nelson de be hye wa ma no e hona Shatta the Wale ene Yvone Nelson kan ye se no obema medical aba ase no betu 1 billion sa 1 billion no betu ya no omo hye da entakre baby a wo cho Sarkodie din ni wo no sa no mo ye kansa adwuma hye no ena efama no onsa otise Sarkodie kasa an se sia no adwuma na hye na afama Sarkodie e good so ba bonten because baby ansam ne ka kono ano edene e good Sarkodie aba bonten because obi enu Sarkodie de nya de a obeka na otum a obibi se ho enioma etwaguo a ekọ akiri na so o mekasa afa ho a hey Ghana for e beteto apre ana Sarkodie minipa na no Ghana for nya o de ho bechawo on the Ghana for da yo Sarkodie obede pon bede mia minipa on the Ghana for da yo unhwe enye izo bro e say Yvone Nelson et mi antna abuso Yvone Nelson so ba drop it eye no comment ohun se Sarkodie nwum na drop na Yvone Nelson yes onya yamtuo yes Yvone Nelson anya yamtuo serious because now onim say Sarkodie etewale ase etotimi ma na me maka jam se Sarkodie otesami o Sarkodie with pombe de otsaju ne pan because ubeka sa ansem we say ya me tena ase enhwe ohwe han because ensam no what trending ensam no ama book na toy no wanya osika because I book Yvone Nelson troy no sanya ba bia otro Sarkodie din ene sa ansem we share ka Yvone Nelson onya sika wum ba Sarkodie din ba mu no ko ade a otro sa abortion ho nsam ko ade obenya sika nya so de sika de wonya bitwobo Sarkodie tra ase dwene no se no afra we pa na wo de tonga na beche me tonga no so de beche mi medini fala sa atama medini fala no so odi me gidin insata na se ese na equal pepepe obi ansi obi a na o ese Yvone Nelson wo te sa Sarkodie nwunwe no ena de sa caption abeto se an Sarkodie pa kire se sata 2010 a okokoko yigu ye no sata na wo school na sata na obi anu so we university na Yvone Nelson na se wo we university a ada na wan kipi yafunu no se na wo so do ba na oda yam na Yvone Nelson because sata na menye so se ehia se na wo do akra na oda yafunu mu na ka Yvone Nelson Sarkodie ka kiro se
koko yigu no ka ko nyere ka nya de obeye saa de no ka ba hu no se no akra na oda yam no da chi bi akra meto aba ba mampanyi da chi akra meto aba ba ni patitro bi nti uko yegu ayedai but one for ni anto ena aso de abufuo koye ena akoko yigu ye na we nyina chi no sa akwede ka kire se no personal doctor wo ho a sa doctor no bra na mo nyina mo nko na mo konko hu no because sa akwede se ono no o street no so ntonim ema no for one na ya mo ye enso ye no kre ono oba da ba ko mienu miensa osemenyem oboa na Yvone sikopesa akode ayi no okopesa akode ayi ni sikakase pa na sa akode so de dere no sa akode dere na Yvone say sa de anim ko yagu sa akode se bra yen ko hu doctor o se buoi adenta wo adamfo bi a onim best doctor bi na sa wo sa doctor na dika kwa kwa lie sa akode be so young guy ye go nko yi no o munyansa kita mo but oba unyansa yesa kra na wo ye be man fem pade o Yvone wo ye be man fem pade ene na atro sa buku awie no wo reply asa akode da blow afre na wo chocho caption na sa akode mo fa atemdide me brabra so no fa nwom e me brabra so na den se kropo na man for part se sa akode ba girl no obi su be di no anyem no amna kwa ko yegu Ghana for kasa esi da na sa akode ba ebesi asem wo semu sa akode ba ayedai sa akode ba na nyini no no fa boy na boy di bi na no na choice choice ba esi ai book Yvone se try no sa akode ame ati asese fault no emfiri no efiri Yvone because our time no na Yvone de tonga ne bre na ofiri ho no de ko Yvone de tonga ne bre na ofiri no de ko akon bi foforo sa nipa na Yvone echeche no ukofa ye funu di a wo so de bre obi de pon be de okofa ye funu a abrante wo si so foforo no so wo de bre no na ne nyina mu no sa akode ka so kenya hwe kipinyin sen na wo se de bi chenchen atwan wo ma usika sika no so anya de ma wo sa afi de mba be expose da achi bi na se wo Yvone no afa ho adwen dada na afa ho adwen dada afei na wo tro book no wie na Shatta Wale ehye wachi Shatta Wale de wachi a de obe be expose wo Shatta Wale ehye wachi a ade a obe bia no obenya expose because Shatta Wale na agasa no no expose dada no gina wo Shatta Wale be gina wachi a de be fa so na obenya Yvone onwe say nsema sa akwede de ba sa akwede pa je se wo no na de brena na da komo bi ufro na o ye street girl nti nya afre na won ka no kra nkyere no na ono ahunu se won ka no kra no ba beje wabo no so na odo ba betena da bi na onya marriage material amanfo kra che se Yvone umu ade sana Ghana fo no be kan se Yvone emu ade no kra ende bra na beto test eto se na abu ade na se umu ade a abuso adi ni adwonopan no ba so no ade no wa hye ensem atwagu na ye de bra mu enwum asa akode e da bra Yvone ne ene Shatta Wale ndie anu ade because sa akode pa che se na wo mpe no a ja no what you say e se uma sa akode tinisuo because wo yi sa akode bagu uma sa akode tinisuo wo yi sa akode bagu ti Yvone eno so e wo ho akatua e so ba na betua ma sa akode fanfo Shatta Wale na wodi wachi na ono nim so petonga na biatu ba Shatta Wale me mfa ma no Shatta Wale odi na tonga ma Shatta Wale a wo kura kanya egusu aboso a me so mka tap send e na ma tap edwuma de komaso ya so no person send this car e fra mo no de ko Ghana tap app na me kan for da ma first time you app na be here promo code AdwenepaHene no abo agun benya discount kama ya me kan healthy LC ama healthy LC so be boaw a repair utrinwi na kama ayede ama ukona so yeso a edin no e AdwenepaHene TV anase BeckyTv abusua PSA Esther yenua ba gospel artist what you say PSA Esther 29th of July 29th of July mesremo obian tutrumika UK I PSA Esther program na wo ye na ya drop posters ni bi e wo your platform so no obian ko because me AdwenepaHene me ko sa me ne me yere ne me ma opeso hu AdwenepaHene na PSA Esther program no ye nyina ye nhia e wo UK 29th of July ni nyina konkonko gie ni ensa akode ni Yvone nsem no twagu ne de ubenya ahwe BeckyTv AdwenepaHene TV wata se mungu sam follow your pages no enya de emaye ye pe mu nyina wasem ye do mu nyina nyame nkopon boss ase wo nhira mo ye do mu nyina mungu sam follow ye man so pages ne emaye BeckyTv Ariana page so ye de ho no uko TikTok so a BeckyTv or AdwenepaHene TV so ye de YouTube mungu sam subscribe nye de emaye ye do mo ensema twagu ekoba de the only stations abenya BeckyTv AdwenepaHene TV what you say medo wesia sa akode ene Yvone nya broken heart because we na you know say sa akode e ba benya sa bright future we
I say ye maame ye sister ye bibia Tracy edi kotie ya se sie Sarkodie kotie wudi Yvone nursing edi ya apaskani e say Yvone nursing ko peso san chi Sarkodie e ko hye dem no Sarkodie no no onyam Sarkodie se me suanyansa me mada ade ada ma obi ada cheche no na me Sarkodie me samra e na enyem fia abusua nsema Sarkodie da beto no no enwum no nyina ewum monko na monsa mutibiem na wiwia obedamase peace out. Mama, na no why din say? Odo, na me nye din say. Adentia. Me call me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku. Wo se tiri hu kuku. Ai. Eno na ye odadwene no. Aye me dadwene ka. Debi men ha ho kura. Mama, me kafo hair TLC amount. Hair TLC or UK. Me say, mama, wow tiri hu kuku. Se me say kura emro afọ kura be jimma ya no young boys na afa. Sa omoton enku kama pa utiri nyu be se na ha wo da video ye twagui. The way video twagui on enku no no mda ye nwi na se na ha sa no. Oku natural hair me ka se utiri nyu abopo utiri nyu akukuo ene bibia no ukoto health TLC obema utiri nyu na se na ha so chen enye mintumirika enye mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gusu no me abusia worldwide be o meso shipo da bro the nyaso be BeckyTv na se BeckyTv obenya discount e wo honum health TLC enkuwe kama papa be se mere wafo na omo boduko na se metu mutiri hwe samata mesro muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ho ma me na show video etagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma for etirimi utiri nwa kuku a mesre uko o mama nku a utiri nwi be nyini from nso bu o wa opeso ye natural hair o jani tiri nwi no tiri nwi na cancer ya bawe mesre mo contact no TLC mesre mame omo ye boy wow odo mi kokro ma ba o namba to ko e do he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana mame na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na me ye ne dey tuna fi na send there e kwa bet na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obi ada no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa bote ko cheska extra man mesrawo me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrawo and na wo send so a mesrawo o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba adwempahene adwempahene edagu yes ntimpacho ubogu a wo Europe kwa da obenya €5 free before the some party for some can tap send edamount wo America so Canada dia mama $10 to misrawo men ha oba ho fe sei enkwa abonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some kwa abonte de man download se atena fie mpacho na relax no one say kwa abonte bi mi hu say me kwa abonte mama na ade a yem de krompo ni say first one no so credit card nko a ene de tap pola amante mo se dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi de register SMS ka kofi asem atadwe ya tedene ti tap aba ama hiafo se send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi dia mama mesrawo me kan fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesrawo promo code bogum na ho hia me adempire I na €5 free no more Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap here kama tap send abusia rate mo hene adwempahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi